Muhammadur Rasulullah, Muhammadun Habibullah, Muhammadun Nabiyullah, Muhammadun Safiyullah. Huwa aminun ma'munun, hamidun mahmudun, syahidun masyhudun, nasirun mansurun. Muhammadur Rasulullah, Muhammadun Habibullah, Muhammadun Nabiyullah, Muhammadun Safiyullah. Huwa aminun ma'munun, hamidun mahmudun, syahidun masyhudun, nasirun mansurun. Muhammadun nurun sirajum munir, Muhammadun basyirun munzirun nadhir, Muhammadun waliyun qawiyun amin, Muhammadun afiyun afuun karim, Muhammadun Mustafa, Muhammadun Mujtaba, Muhammadun Muntaqa, Muhammad hadil huda, Muhammadun Mustafa, Muhammadun Mujtaba, Muhammadun Muntaqa, Muhammad hadil huda. Inilah sebagian nama-nama Nabi Rasul Mustafa yang telah Anda disebutkan di dalam kitab karangan ulama. Wahai insan, janganlah lupa kita sebagai umat Rasulullah. Kehidupan kita tak akan mulia bila tiada perjuangan Rasulullah. Siapa yang banyak bersolawat, ialah orang yang paling dekat bersama Rasulullah di akhirat, selamat mendapatkan syafaat. Berbahagialah kita bila bertemu Nabi, keselamatan kita selalu akan diberi. Berbahagialah kita bila bertemu Nabi, keselamatan kita selalu akan diberi. Muhammadur Rasulullah, Muhammadun Habibullah, Muhammadun Nabiyullah,
Muhammadun Safiyullah. Huwa aminun ma'munun hamidun mahmudun syahidun masyhudun nasirun mansurun. Muhammadun nurun sirajum munir. Muhammadun bashirun munzirun nadhir. Muhammadun waliyun qawiyun amin. Muhammadun hafiyun afun karim. Muhammadun Mustafa Muhammadun Mujtaba